tuba muri quartier Busoro zone Kanyosha komine Muha hari ku munsi wa mbere igenekerezo g'11 hari neza nk'igihe cy'isaha 1:30 y'umugoroba canke 40 niba ntibeshe niho haza aho twicaye yari uwo bita Hakizimana Emmanuel hakaba na Habonimana Emmanuel na Shimirimana Eric na Nduwayezu Alex aho twari twicaye turiko turasoma agacupa nk'abavandimwe nk'abavukana hanyuma haca haza umupolisi bita Uwisezerano Meritus aza aho twicaye adusaba ko tumugurira inzoga hama twebwe tumujura tuti kukugurira ntibishoboka kuko nta mafaranga dufise nawe ati jewe mwazi kungurira no munsi ntaco bitwaye ariko heje ndazi ko muzongurira nyinshi hama natwe tuti kuko byaciye dutera amakenga ati none tutakugura no munsi ejo tuzokugurira nyinshi bigenze gute ngo mvuze ibyo gusa hama kubera ko ari umuntu asanzwe azwi nabi muri quartier hafise amateka mabi abantu bose bamuzi nabi Alex muri twebwe urumva yari amaze kumugirira nabi hama Alex aturamubaza ati mwarabu uragarutse kandi kugorana kweri wewe warambesheye ko ndakwibye telefone ndaguha 100 ati none wabimaze uragarutse ushaka ko ndaguha n'ayandi ati jewe no kuri no muzi namero dukuramwo mwaraba kivyumvuko atarashavura ati uko niko mbwiye ati reka ndakwereke aca telefone igipolisi mu mwanya muto cyari kitugezeho kimaze kutugeraho Meritus nta kindi yerekanye atari Nduwayezu Alex niwe yerekanye ati uwo shaka ko mufata n'uyu